Završila je pravo, bavi se IT-em. Klijent kaže jedno, a rješenje je često skroz treće. Ivana Iličić iz Abisalta zna da proizvod nije ono što zapravo često ljudi zamisle da proizvod je, nego proizvod je rješenje ono što korisniku treba. Tako da Ivana će nam reći koja pitanja postaviti da dođemo do onoga što zapravo rješava probleme, ne onoga što bi mi želili da proizvod bude. Ivana, izvoli. Pozdrav svima. Moje ime je Ivana Iličić. Zapravo, kao što je kolega najavio, danas ću malo pričati o korisničkim željama i zapravo što oni žele, a što zapravo trebaju. Nekako bi zapravo napravila kratki uvod, ispričala nešto kratko o sebi. Ponudila vam pregled teorije koju vjerujem, pogotovo ako ste studenti, ste čuli već 1000 puta, malo ćemo ih preletiti. I zapravo htjela bih podijeliti s vama nekakva svoja osobna iskustva što su mene silni projekti naučili. Nekih 10-ak projekata i srećom / nesrećom sam ostala na većini sama kao poslovni analitičar i to je bilo ili ćeš plivati ili ćeš potonuti. Srećom, svaki put sam proplivala, tako da, eto, u nastavku dijelim neke svoje tips and tricks za vas što bi vas moglo zapravo u praksi dočekati jednom kada ćete se baviti ili poslovnom analizom ili ćete zapravo biti dio tima kao developeri ili nekakvi produkt dizajneri ili arhitekti ili koji god vam je zapravo cilj koji će surađivati onda blisko sa poslovnim analitičarima. Kao što sam rekla, zapravo ja sam završila i ne pravo, nego socijalni rad i moj put u IT-u je sasvim slučajan. Radila sam zapravo oko 2020. u jednoj agenciji koja se bavila upisivanjem studenata na inozemna sveučilišta. Došla je korona, dobila sam otkaz, dala sam otkaz. I zvao me jedan kolega u jednu firmu da dođem u pomoći oko pisanja dokumentacije. Ja sam rekla, ok, ja ti ništa ne znam o tome, ali on nije imao nikoga i rekao je dođi. Ja sam rekla, ok, u tom trenutku sam izgubila studentski posao, trebala sam si platiti vozački i bila je savršena prilika da zapravo vidim i za neki studentski posao. Došla sam, direktor tada IOTA, imala sam intervju s njim, pitao me zapravo o čemu je moj završni rad. Ja sam rekla, ok, kakve to veze ima? On je rekao, samo želim čuti kako ti razmišljaš. Moj završni rad tad je bio na temu seksualnih delikata, znači nikakve veze sa IT-em. I onda sam njemu driblala o tome. On je rekao, super, kad možeš početi? Dogovorili smo se, ja sam došla i da skratimo priču, prvi projekt je ispao tako da sam došla, glavni analitičar je otišao, ostali smo samo ja i project manager. Izgurali smo projekt u produkciju, prešla sam u drugi odjel, direktorica mi je obećala da se to više neće ponoviti. Došla sam sa još jednim poslovnim analitičarem, on će tebe sad naučiti kako se to radi. 2 tjedna nakon, poslovni analitičar da otkaz, ostaješ sama. Dobro, ok. Izgurali smo taj projekt u produkciju, došao je treći. Sad si ti već neko vrijeme tu, ajde ti preuzmi ovaj dio sa državnom riznicom, mi tu ne znamo, nemamo nikog u firmi ko se bavio s time, tu ti je dokumentacija, klijenta ne smijemo previše pitati o tome, tu ti je developer, izvoli. Izgurali u produkciju, idemo dalje. I u principu iz nekakvih takvih iskustava sam naučila sve što ću danas vama i prezentirati. Ono što bi zapravo na početku s vama prošla je tko je i što radi poslovni analitičar. Poslovni analitičar je uvijek kad me pitaju neko ko nije iz te branše, ok, šta ti radiš? Ja sam zapravo spona između developmenta i klijenta. Prevodim ono što mi developer kaže, tehnički možemo, tehnički ne možemo, tehnički možemo to izvesti. Ja nemam pojma što oni tamo rade, tipkaju, ali dovoljno znam šta nam je jednostavnije za napraviti, odnosno šta nam je kompleksnije za napraviti i onda to prevodim korisnicima. Korisnici kažu želimo ovo, treba nam ovo, radi nam sustav ovako i zapravo ja sve to nekako onda skupljam na jednu cjelinu, raspisujem svojim developerima i govorim ok, želim da sustav, to jest klijent želi da sustav ovako funkcionira i zapravo nekad u tom mostu između analitičara, odnosno devova i krajnjeg korisnika ima milju zahtjeva
gdje oni su vidjeli to negdje da to tako funkcionira, oni bi to tako htjeli kod nas, to jest kod njih, međutim to baš nije tako. Njima treba recimo potpunosti novi izvještaj, a vi vidite iz razgovora da njima zapravo treba jedna funkcionalnost, izvoz u Excel, zato što oni žele tu tablicu koju imaju na sustavu, da je mogu proklikati u Excelu, zato što, ne znam, šalju ad hoc izvještaje komisiji, nekakvom nadležnom tijelu, a zapravo sve te podatke već imaju dostupne, ne treba vam razvijati poseban izvještaj, treba im samo dati jedan gumb. Zašto tema, ali ja to želim. Tu ću napraviti zapravo poveznicu jer sam dosta dugo sam radila kao voditelj grupa djeci, socijalizacijske grupe. Radila sam u Centru za djecu, mlade i obitelj, puno radila sam sa obiteljima, sa roditeljima i sa djecom i zapravo ona nekakva poveznica između klijenata i poslovne analize i što radi poslovni analitičar je vrlo jednostavna. Znači, mi kao odrasli imamo nekakvu radnju koju želimo napraviti. Recimo, želimo doći na posao. Nama je to već automatizirano. Mi, trebam se ustati, obući i moj krajnji cilj je doći na posao. I ne razmišljamo među ovim koracima koji trebaju biti. Tako i klijenti. Oni ne razmišljaju o ovim među koracima koji trebaju biti, a tako vam isto funkcioniraju i djeca. Znači, oni kad, pogotovo roditelji, znače da, ne znam, kažete mu moraš obući cipele. Njima, nama je krajnji cilj obući cipele. Uopće ne razmišljamo da postoje među koraci, a to je spustiti se dolje, uzeti tenisicu, odvezati tenisicu, otkopčati tenisicu, navući nazad na nogu, zakopčati itd. Na isti način su vam i klijenti. Oni ne razumiju da između mog cilja ima 1000 koraka i onda zapravo u nekom koraku kada se zapne bace tantrum. I tu je taj, ali ja to želim, mi želimo taj izvještaj. Mi smo vidjeli da, ne znam, kolega ima taj izvještaj i onda vi njima trebate objasniti, ali vama izvještaj taj ne treba. I kako sad upakirati to, vama to ne treba, kao ovo vam zapravo treba. Što teorija kaže na to? Vjerujem da ste, proletit ću zapravo kroz ove slajdove, vjerujem da ste zapravo svi više manje upoznati s nekim metodama jer zbilja se protežu na različite spektre i nekakve branše. Imamo zašto metodu, treba nam novi izvještaj. Zašto? Zato što nemamo pregled prodaje. Zašto? Zato što podaci kasne. Zašto? Zato što se unose ručno. I zapravo tu otkrivamo da ti podaci koji se ručno unose je taj proces koji trebamo nadograditi. Jer oni bi izvještaj, za taj izvještaj nemaju podataka i sad mi bi trebali izmisliti neki izvještaj, uopće nemamo podlogu za to. I zapravo tu je, baš sam rekla kolegi, puno tih metoda, kako nisam iz IT branše, gledala sam ove metode i skužila sam da zapravo sve više manje koristiš bez da razmišljaš o tim metodama. Jednog dana kada dođete na nekakav sastanak, nećete razmišljati koju sam metodu tu koristio, sad bi trebao koristiti zašto metodu, zašto, ne znam, trebam smart metodu, kroz benefit metodu nekakvu, to vam jednostavno dođe spontano. Ja milju puta na radionici kažu mi korisnik jedno, ja pitam, ali zašto to radite? Pa zato što to. Ali ne, zašto to radite? Koja je smisao toga? Koja je poslovna potreba iza toga? Zašto to radite? Tu zapravo nekako onda isfiltriramo što oni trebaju konkretno. Teoriju dalje imamo otkrivanja uzroka, ne simptoma, pogotovo na nekakvim starijim sustavima gdje ćete se sresti sa nekakvim legacy kodom koji je, mi to tako oduvijek radimo, to je tako oduvijek funkcioniralo i nemojte nam dirati to. Sad, vi bi naravno htjeli tu sve promijeniti, ali treba doći do tog prvog, ne treba popravljati te simptome, znači ne znam, imamo, sustav je spor. Jel? To je samo jedan simptom od 1000 koji nam se javlja zato što sustav ima previše koraka. Dalje, smart ciljevi, široko poznati, moraju biti mjerljivi, znači treba definirati točno što se traži, nešto što možemo mjeriti, nešto čime se možemo pomaknuti, a ne samo treba nam bolji sistem, nego trebamo zapravo fokusirati se da, ne znam, smanjimo proces obrade prijava za 30%. Stakeholder analiza, imat ćete puno korisnika, pogotovo ako su kompleksni sustavi, ja želim ovo i zapravo imat ćete iznad svih njih njihove menadžere koji će reći ne, to previše košta, ne možete to raditi i zapravo onda trebate nekako pomiriti i ove
s visokog i ove nisko da operativno mogu raditi, odnosno i one na visokom da ne potrošite puno love za to dok to izrađujete. I jedna od metoda koju zbilja, meni se činilo kad sam prvi put čula za nju blesavom, jer kao ko tako priča, ali zapravo kroz razne refinemente i radionice nekako je puno lakše sročiti ovakvu priču kada korisnik vama kaže treba mi Excel ili treba mi obrada zahtjeva, onda se postavite u ulogu korisnika. Ja kao podnositelj zahtjeva za financiranjem želim da isprintam taj zahtjev zato što taj zahtjev moram nositi negdje drugdje da ne prihvaćaju digitalno. I na taj način onda zapravo dobite više manje cijeli scenarij koji trebate iskoristiti. Ono što su mene svi ti silni projekti gdje sam ostala sama naučili, a što možda nećete čuti negdje na faksu, jedno od njih je zapravo jako cringe, ali povjerenje je. Sa klijentom treba zbilja ostvariti nekakav odnos povjerenja gdje će on vama dovoljno vjerovati kad mu kažete to vam zbilja ne treba vam nešto drugo. I ako vi zapravo nemate taj odnos povjerenja s njim, on će vam gledati prvo koliko trošite sati na to, zašto ste toliko potrošili sati na to, da li vam je to zbilja potrebno i neće vam vjerovati na prvu da vam to zbilja treba. Primjer iz jednog mog života, ovaj drugi projekt na kojem sam bila, bio je to jedan klijent s kojim niko ne volio raditi. Ja nisam zapravo znala da niko ne voli raditi s njim. Ja sam došla i zapravo čak neke eskalacije kad su bilo je to nije do tebe, to je do menadžmenta, mi tebe volimo, mi tebi vjerujemo, mi znamo da si ti htjela nama najbolje i nekako, ja sam s njima i pila kavu i dogovarali smo se i neke stvari, ruka ruku mije, neke stvari neće proći sve kako ste zapisali, neke stvari neće biti kako ste na prvoj radionici definirali, bit će vam puno to, i developer će vam reći ne može, i dizajner će vam reći ne može, project manager vam reći ne može. Nekako, ako imate dobar odnos kojeg gradite sa klijentom, bit će vam puno lakše progurati neke svoje želje, potrebe, odnosno ono što vi smatrate da je najbolje za taj projekt ili proizvod. Kompromis. Ništa dalje nego, evo, izvoli taj crveni gumb, iako ti znaš da treba biti zeleni, neka ti je, nama to nije u budućnosti velika promjena, jasno dati do znanja da to možda nije nekakva standardna praksa koja se radi. Recimo konkretno, ja sam imala situaciju gdje su oni za predaj htjeli crveni gumb. I ja njima, ne, ali to nije praksa, zbunit će korisnike, ne, oni žele crveni gumb. A što je sa odustani? Ne, odustani nema. I mi smo se borili, na kraju smo im dali taj crveni gumb, na kraju smo popravljali taj crveni gumb, ali nije bitno. Bitno je da su oni u tom trenutku osjetili da ok, može, daćemo vam to, ali imajte na umu da ćemo i mi nekad kiksati i da tu trebamo onda nekakav kompromis i sa vaše strane. Mi nudimo sad oko tog gumba kompromis, nama treba s druge strane, jer znamo, da će nas u migraciji dočekati užasno puno podataka koji nisu čitljivi i nama treba tu dobar odnos povjerenja da možemo to počistiti danas, sutra i to nekakav taj kompromis da se to izgura. Imala sam kolegicu koja je jako bila nastrojena, jako je sve zapisivala i sve je bilo, a ne, na ovom sastanku ste rekli to i to, ne damo vam, na ovom sastanku ste rekli to i to, ne damo vam. To je bilo jako teško ostvariti kompromis nakon nje i povjerenje, jer jednostavno korisnik nije htio. Naučen je bio da zapravo za sve se mora boriti, za sve se mora svađati i za sve je bilo ko je šta rekao, nadmetanje ko je važniji u tom razgovoru i slično. Jednostavno bilo je jako na kraju izazovno raditi sa njima. Dalje što te zapravo nauče je nekakvo iskustvo u smjeru, pogotovo ja sam prvo radila u customu pa sam prošla više custom projekata i više klijenata od Grada Zagreba, svašta nešto uglavnom, i svaki je imao svoje poslovne zahtjeve i svoje potrebe. Nekako kroz te sve projekte skužite da se nekakva struktura se ponavlja. Znači, to nije ništa novo. Niste otkrili nikakvu toplu vodu, iskoristit ćete ono što ste na prvom projektu napravili,
iskoristit ćete ponovo ovdje i savršeno će funkcionirati. Ne morate se boriti da to svaki put bude nešto novo, seksi, uzbudljivo, nove tehnologije. Jednostavno, nekada će to biti, pogotovo sa težim klijentima, nekada će to biti copy-paste starog rješenja. Na kraju dana vama je to dobar znak zato što poznajete kako neke stvari treba ispravno napraviti, odnosno što pali, što vam neće potrošiti puno sati, na čemu znate da možete negdje malo baferirati, da znate da ste u plusu sa projektom, da vas ne gave financijaši. A opet nije ništa drugo nego samo copy-paste rješenja koje ste radili već 1000 puta. Ja sam vratila se u 9. mjesecu sa porodiljnog i dobila sam specifikaciju zapisati i zapravo raspisujem im i skužim da je to doslovno copy-paste svakog više manje projekta koji sam radila. Pogotovo ako radite s nekim klijentima koji su u javnoj službi, sad ovisno u kojoj firmi ćete raditi, negdje ćete to raditi, negdje nećete, ali ponekad zbilja najbolje rješenje je ono koje ste već 1000 puta implementirali. Bez da razmišljate, tu nam prolazi ovo, a kažem, na kraju dana uvjet, ako i ne znate, možete tražiti kolegu, znam da su na drugom timu to radili, slično nešto, dajte nam pomozite, nama treba tu slično. Ja bezbroj puta spustim se kod kolega kad niže i pitam, ok, kako to kod vas funkcionira? Ok, a šta radiš tu? A kako ste to implementirali? A ko to definira? Da li su vam oni to dostavili? Da li smo mi to definirali? Da li je to nešto što vi defaultno radite? Naš sustav funkcionira ovako, želimo ga unaprijediti. Što vama pali? Koja praksa je vama se pokazala kao ispravna? I u 70 do 80% slučajeva rješenje problema je ono što je već bilo riješeno. Isto tako, jedan primjer, na jednom projektu imali su problem sa satima i sa vremenskom zonom. Ja nisam znala rješenje problema zato što bio je tehnički problem, ali znala sam koga je rješavao i onda smo automatski sjeli s njim, on nam je dao rješenje i riješili smo to 5 puta brže nego što bi možda izmišljali nekakvu toplu vodu, sami razvijali kod, ovako smo otvorili što je tamo riješeno, ja sam pogledala kako su oni to komunicirali s klijentom, što je zapisano, koji je nekakav poslovni scenarij, identično smo implementirali na našem sustavu, umjesto, procijenjenih 50 sati uložili smo 30 buba. Jel? Znači, nekad zbilja jasno rješenje je ono koje vam je i pred nosom. Jasna komunikacija. Nadovezat ću se zapravo na ovaj sljedeći slajd, je u IT-u se ništa ne podrazumijeva. Nije ništa samo, nije ništa, pa to nam je 5 minuta, to nije, to ćemo sad brzo napraviti, treba to napraviti to. Uvijek pitajte što točno treba, kako točno treba, ko je odgovoran za to, ko će to napraviti, kako to rješavamo. Jednostavno, samo izgovorite to na glas. Vi mislite i milju puta će se desiti na sastanku, ja nisam odgovorna za ovo, nema veze, neko će preuzeti i to prođe. Prođe 2 tjedna, šta je s ovim? Pa prije 2 tjedna smo razgovarali o tome, ok, ali koji je status toga, ko je to preuzeo? Dobro, što planiramo s time? Pa mislili smo to, ok, nemojmo misliti, ajmo tko će to raditi, kada ćemo to napraviti i kako smo odlučili ko raspisuje, ko testira i slično. Jedna anegdota koja se nedavno dogodila s kolegom iz publike. Ja mu kažem, deployaj mi XY. Može, deployano. Ja javim korisniku, poštovani, deployali smo to i to. Rekla sam mu, znači, samo deployne. Jesi deployao? Jesam. Super. Ja javljam korisniku. Za 5 minuta stiže mail od korisnika, to uopće ne radi, staro je stanje. I onako, ok, šta se dogodilo? Pa ja sam ti deployao ovo. Ja rekao, ali ja sam htjela da se deploya ovo, da se testira. Jer sad, kako je sad to ispalo? Sad je to ispalo da klijent je potrošio svoje vrijeme na test bez veze. A to će vam zamjeriti. Zamjerit će vam zato što ponekad sustavi su komplicirani, njima isto treba dugo da potestiraju, nama je to preduvjet za produkciju. I šta se onda dogodilo? Ništa. Rekli smo da smo kiksali i postavili smo, testirali smo, na kraju to sve ok, prošlo, nije bila velika dorada ni ništa, nego jednostavno samo u hodu kak idete, jesi to napravio? Jesam. Ok, super, prekrižeš si sa to-do liste, ideš dalje, nema veze.
dođeš, skužiš da zapravo to niko nije ništa napravio. Meni što najviše pomaže u tim trenucima je jako rijetko si nešto skidam sa to-do liste da će neko drugi preuzeti. Uvijek ja to imam na umu, uvijek follow-upam i kao to nije mikromanagement, nego jednostavno računam da ako se nije izgovorilo na glas, ja sam odgovorna za to. I ja to onda izvršim do kraja, ja to popratim do kraja i to zapravo, to me naučilo kad sam ostala više manje sama, pa kad si na sastanku ja kao jedini analitičar, PM koji taj dio posla nije njegov, naučila sam da nema ko drugi. Jednostavno, napravit ću ja ili niko drugi. Nemamo dokumentaciju, ništa, idemo googlati, možda ima online nekakva dokumentacija. Jednostavno, svi ti koraci koji se dogode, ja sam preuzela na sebe, odradila ih, super ako neko drugi preuzme, meni to nije problem, ja ću samo follow-upati da li je to odrađeno, je, super, kad ste to odradili, super, jesmo spremni za javiti klijentu, može. U slučaju da se to nema, apsolutno sve preuzimam na sebe, na način, ok, ja ću to preuzeti, samo ću follow-upati i to ćemo progurati, to će biti ok. Nastavno na prošli slajd, kao što sam rekla, ništa se ne podrazumijeva. Tu mi je najdraži primjer kad smo na sastanku s korisnikom i on nas nešto traži i nekom izleti, super, nama je to 5 minuta. Najgora rečenica, zato što to klijent očekuje za 5 minuta na produkciji. Ne doduše za 5 minuta, ali očekivat će vrlo, vrlo brzo. I nama je to utroška možda 2 sata. Ali što će se dogoditi? Mi ćemo to napraviti. Izmijenit ćemo tu malu nekakvu greškicu, nekakvu doradu napraviti. I onda kreće. Na koji ćemo test? Ako imate više okolina, može, puštamo na taj. Sad konkretno za korisnika gdje ja radim. Dobro, može. Ko će potestirati? Mi smo zauzeti s ovim, ok, dobro, ja ću potestirati. Ja potestiram, greškica. Greškica se našla na drugom dijelu sustava. Aj, popravi, dobro, popravljeno. Deploya opet. Puknu deploy, ne možemo pustiti do kraja zato što se treba razriješiti nešto drugo. Ok, čekaš. Zadnji primjer sam čekala 3 dana da se poprave pipelinesi. Ništa, čekaš. Ok, mi smo rekli klijentu da će to biti za 5 minuta gotovo. Prošla su 3 dana. Kako da ja njima kažem, nije njihov problem što su nama potrgani. To jednostavno njega nije briga. I ne treba biti briga, to je naša briga. Odnosno, briga analitičara je da proba iskomunicirati da to nije 5 minuta, da je to proces koji traje, da to nije samo promijeniti nešto, neku liniju koda, nego je to, kažem, znači promijeniti, deployat, testirati. U najboljem slučaju ide dalje, popraviti ono što smo potrgali putem, opet potestirati, deployati, deploy pukne, nešto se dogodi i od 5 minuta stigli smo na tjedan dana. I mi na toj doradi nemamo veliku potrošnju sati, imamo 4-5 sati, ali klijent to očekiva za 5 minuta. I onda bolje si dati vremena i osigurati se za najgore scenarije nego reći, evo, to nam je 5 minuta posla i onda zapravo kad oni se probude ujutro, otvore sustav i vide da nije to na produkciji, zašto to nije na produkciji? I ja sad objasnim. Rekla, ok, ali rekli ste za 5 minuta je to gotovo. Sad ja opet objasnim. Neki će vas prihvatiti, neki neće. Sve ovisi zapravo o klijentu i koliko su tehnički potkovani, ali nemojte da se išta podrazumijeva. Izgovorite sve na glas, sve podijelite, makar onu nekakvu banalnu setnicu, ok, kao treba to napraviti. Super, može, zapisali smo da to treba napraviti. Ko će to odraditi? Kada? Ja imam ovih 10 stvari. Onda skužite da tu jednu doradu uopće ne možete napraviti zato što imate 10 drugih i ova će pasti na listi prioriteta. Za kraj imam zapravo samo par ovih citata. Kao klasični millennials zapravo rekla bi da najveće rješenje problema je ako dobro definirate što je uopće problem. Ako definirate dobro što je točno problem, odmah ćete znati i rješenje. Eto. Pitanja? To. Pozdrav, hvala na ovom odličnom predavanju prije svega. Evo, s obzirom da nisi došla iz IT struke, zanima me, znači prvo, koliko ti je trebalo taj neki proces prilagodbe na struku i drugo, ima li možda to što nisi iz IT-a
imaš li tu neke prednosti i osim toga koja bi bila ono najveća prepona, ali s obzirom da si ono iz drugog područja došla? Pa ja volim reći da se još i dalje nisam prilagodila IT-u, jer nekako pretpostaviš da ne znaš nešto o tome i onda nekako kad znaš onda ti je lakše. Tako da ja bih rekla i dalje da moj proces, ja se nikad neću prilagoditi na to. Ja puno, ok, sad već više manje termine sve znam, ali dogodilo se da sam došla na prvi projekt kad sam došla, bila sam na sastanku za nekakve integracije i spominjali su API. I onako, mobitel ispod stola, ok, šta je API? Nisam znala i onda mi je kolega kasnije, kad nisam ni iz Google skužila šta je API, onda mi je kolega crto i objašnjavao šta je API i kako to funkcionira. Tako da, ako nešto, ali ono što je prije 5 godina sam zapravo krenula u IT-u, ono što je razlika između sada i prije je što znam što mogu pitati, zbog čega me drugi neće mi se smijati, a šta bi zapravo već trebala znati. Tu nekako, ajmo reći, najveću razliku. Sad već znam šta ja kao analitičar trebam znati, a šta ne trebam znati. U tom trenutku sam imala osjećaj da ja sve to trebam znati i da ja tu ništa ne znam i da sve trebam poloviti. Sad već zapravo znam, di ću reći, to nije u okviru mojih odgovornosti, ja nisam odgovorna za ovaj dio, to bi trebao riješiti dev, project manager, neki šef, bla, bla, bla. Znači, samo to, ali to ti dođe zapravo s nekakvim iskustvom. Svakako neko koji iz IT branče neće googlati ovo što sam ja googlala, mislim da sve ostale stvari dolaze kroz projekt. I oprosti, drugi dio pitanja sam zaboravila zašto sam se raspričala. Aha, prednosti. Ja mislim da su meni samo bili people skills nekakva prednost, jer puno više imam razumijevanja mislim danas i sa svojim djetetom kad vidim kako funkcionira, na koji način i nekako s klijentima. Zbilja, moje strpljenje, ja mislim, s njima je neograničeno i mogu sjediti 3 sata na radionici s njima i objašnjavati im istu stvar. Naravno da je zamorno i naravno da i meni nekad ide do tud, ali razumijem ih kad ne razumiju nešto. Jer sam ja bila u toj poziciji i znam kada trebaš nešto objasniti tehnički, a da nisi iz te struke. Tako da možda mi je to nekakva najveća prednost, jer nisam došla sa stavom ja sve znam, nisam došla sa stavom kako to ne razumijete, nego zapravo pretpostavljam da ne znaju ništa. Ako znaju nešto, onda je to je onda start od kud krećemo. Hvala.